Delpi защита Майдуран din Moldavia? Da. I защита din Moldavia sas dini agluni încă pic bărș. Ji poiec marti 2025. Kana dela pine i защита pic bărș, o legalnu statutu vašel bеженцуря delpi автоматично? Когда бърш кайтилен защита, тръбул ти карен заявление по интернету. Било енго. Тръбул nu материал туми интернету, айтижан по сайту protecțietemporară.gov.md. Bi айтижан по иммиграционный центру. Со тръбун ти карен, ca ti обновен тумаролил вашей защита. Ти карен продление пи защита, тръбул ти жанен. Чи тръбул ти покинен? И защита карелпи автоматично. Bi кайти делтуми ек не олил. Тумаро лил, андай защита, да штил те ел диклино, канатон о QR-коду, кай сы полил. Жа по сайту protecțietemporară.gov.md. O te тръбул тишон, ся тумаре данные, чи тръбул ту аверли ла, numai защита те ел пашатути. O te тръбул тишон о персонально коду ди пи защита тумари, тумаро телефону, тумаро адресу, ai aer informații. Ca na sâșa ură, ta aer manoș, ca trăin tumența andictan, na băstrăn tihramolni se urân andi заявления. Jicana tumen, da știn ticăren neeli la pizășita. Ticăren tumareli la, da știn acana di piec fevralia, ji pitranda aprelia cadau bărș. Trăbul tijanen, că pi cadaua periodu, tumaro statutu di bеженцу să действительно. Соти карес кана киглати să mai bare di deșuștar bărș. O manoș ca etficil pendau șauro mai baro di deșuștar bărș, asti da știn te alon o te po site-u. Piso data, că kendi, hai cai tijan li șaurența po imigraționului centru vașă la piciatcurea. Asti den aer neolil vașii zașita? Nici. Nicam deltumi aer neolil. Olil andai защита așela sacodoa cai sâtumi, tai ni trăbula tijan pi imigraționca. Ca na tumari заявление по интернету, сыли легально, кири защита автоматично астеел лаши. Пик бърш англе, жи пиек марти 2025. Сода штил те ел, ca na nicăre заявление жи pitranda aprelia cadau bărș. Ca na nicio заявление по интернету вашей защита, пик бърш, а кана туха сărăsc статуту сарсы беженцу. Ca na насту время тикăре заявление жи pitranda aprelia să tu ceacimos ti mangă защита.